lalaki ay ugali, manakaawat sinamin ay kamali. Nagasat kami, igorot kami, nanos iya nagagat. Idayaw mi, nanugali mi, tasya di tinawid mi. Naragsa ka nagasat, nga Domingo tayo manan, gagayang kapsat kailyan. Adi pa natin programa tayo awang ti Cordillera Sunday Special Edition. Maniput pa lang dito 98.70 Radio. Sa dinapuan mi, But of course, with your trolley, DJ Al Alegre Panues Bongsa. Kasi siya tataon pa ni DJ Anggit at baka next week, kat makadwa tayo soon. Alright, harito yung programang saksaw tayo, iti shop is cafe and restaurant, taro sur to Babengat. Mabaling kayo dumagas ng kape mga agmeryanda, kayo ramanan dagat nagkaimas ng makmakan ng specialtida. Ayan, dito yung maramanan, dati kalalamiisan, kaimasan nga halo-halo. Alright, rest stopping sa short orders, snacks kan dadopay. Aga akseptar da ka rito catering services para itibinyag, kasar, meetings, kan birthdays. Yan mabalin pa nga pangay vinyuan ka rito okasyon nyo naman ano anyaman dagitang okasyon nyo po. Awanti problema iti paradaan naglawa kapsat kailan iti pagmayta na pay kat libre iti wifi pati brewed coffee libre rin. Shopis Cafe and Restaurant Talo Surto Babenguet sa punan lang ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, wano ni Manang ulit ko sa Lanzilino. Shopis Cafe and Restaurant Talo Surto Babenguet at your service. napipintas yan nagugwapo. Karito iaag didengag agbayboya dito syudad di Baguio, dito 13 municipalities di Benguet, enterong rehiyon Cordillera, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Narasa ka nag-asat, ngurusti amin nga sang bayan ito programa tayo. Awang di Cordillera Sunday Special Edition. Manakaawat sinami 86 nandiyagat 0938-632-3717. paminsan Para karito i-request and dedication show. And happy Sunday! Once again, ganito yung amin. galina 26 iti mabilang iti bulan iti Marso. ota Taon 2023. wadalatay pangkamalian gemagay kadismaya Bueno! Ati man iti may sapay sa niway. maid Yan, para kanito yung amin. Balasang ka Cordillera. Palasan kay Cordillera, ugaling sinaidumduma, nan gaget mo at sobra, numaipanggapis nan upla. Tanaw kat kay turutan, benda kaap-apanan, napintas kay talaga, uray sino'y makaila.
malapian ka ay sumaan. Palasang kay kurutan, laylay dak unay sikaan. Ay ganas ng sabatan tanang nem ko kanayon ay sikaan. Pinagas ko ay lipatan, nanlayad ko kunsikaan. Tay may sir-sirbina, tay mabainap kunsikaan. Alright, dito ko tingnan tanap lubuhan iti balasang ka ay Cordillera. Maara ka rin iti amin. Nang nauna ka rin iti balasang iti Cordillera. And of course, Igorot isnan cordel aming babalasang dito sa ngalubungan. Napipintas yan nagugwapo na Amuda ay Okay, ito yung mga pagyamanan pa. Ito yung sponsors tayo. Ito yung Smoke and Barrel Risto Bar. Alright. Oh my goodness, Babski parang mukhang masaya ka Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness! Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon Ay nako yung mga tugtugan doon, the best na the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness! Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway, Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo! Di wow! Yeehaw! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar. Masarakan sa Jai, 4th floor, iti Summer Pines Residences. Formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Soda, iti 0920-219-5777. Biro ka lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya.
Oras na kahit alas 11:23 Itig-sama, Philippine Standard Time. Yan, narito ay madamang amang para iti pang alas 12 na. Pagnimbag. Lyera Nga pinangan nyo. Gusto ba eh? napipintas yan na Pero shout out din happy watching Susan Yang, Lumam, Kinbandiatan Bayog, may shout out. Good morning sir, DJ Ab, this is Sunday to all, Kastamat, Jules Kayog, Lumam. Andros Banglay, may shout out, Blessed Sunday to all, yan Kastamat. Manang, kumusta? Hi, so DJ Ab watching here at Cherry Blossom, K5. Yan, yung pag-ursyamit Cherry Blossom, K5, Gladrian at Benguet. Maminsan And to Mama Rosit Banglay, kung ano to yung once again. na Request song man, GN sa Maktaha, para sa nasikat dyan namin. Kaawans, listeners, siya'y dyan programa. Salamat, dyan. Wadala Mabuhag, yan. pangkamali Mabuhag, makupag. Yan. Thanks so much lang yan. Gamagay kadismaya Sheila Duntungan, may shout out. Good morning, sir. Parang ko sa po ng kanta, Ara, kaken kayat ko. Bata Kablawan, ti Wesleyan Church sa Jai, Asa Norte. Asa Norte ko na, Asa Norte. Yan, pangulaman ni Pastor Elmar. Ay panguluan ni Pastor Elmar, kan ni Pastor Eddie Espirito, kan ni Sonia, kan Brother Richard Galaos from Sheila Duntugan. Alright, thank you very much. Ma'am Tarin Pasilugan, may shout out of Sunday sa lahat. Isita Aron sa Bantas, may shout out and Blessed Sunday, Sir DJ On. Hidayaw mi nanugali mi Alright, thank you very much. Mabaling kailan tama at mag-share. Ito ay live streaming tayo. Iti Facebook tayo. Facebook page tayo. Awang ti Cordillera. Maduma ay kali Numasasa Di napuan mi Okay. And of course, keto man nga gaman apo. Kanito isimuporta iti concert for cause iti awang ti Cordillera. Iti Biyernes. And March 24 sa Jai Smoke and Barrel Resto Bar. Yeah! Thank you very much. Congratulations. Kanito amin. Nakitinulong. Karito yung ticket buyers. Po. Karito ay nagsisagana. Karito ay napanagbuya. Yeah, 80 ticket sales tayo kat ada iti 19,250 pesos. Ada iti donations nga 2,500 pesos apo. And of course, ada iti entrance nga 400 pesos. Alright. So, ada iti 22,150 pesos apo. I-turn over tayo kinihapsat nga Frida Salis niya. And tagampukaw ito gan Benguet. Thank you very much. Karito nag-donate niya. 80 cash ni Ma'am Aurora Mariro, 80 Henislin Taxi, and Sigrid Martel Taxi kan 7022 kan 7004 Polaris. Alright, thank you very much. And of course, Tagiteda Duma, and nga nagana na po. Di tinawid mi And of course, 80 Smoke and Barrel Risto Bar. And of course, ni Pidots. Nakadwa tayo ni Pidots apo. Yan, thank you very much. 80 suporta. Kaya awan ti expenses tayo dito apo. So 100% yan dito ay ticket sales and donations. Kaya na-turn over tayo. Ay tira ito yung beneficiary tayo. Alright. So, dito ka rod. 80 update. 80 concert for all cause 80 awang ti Cordillera ay last Friday March 24, 2022.
Okay. Anyway, go show po si Gemma. May shout out. This is Sunday, sir. God bless. God bless you more. Adelino. May shout out. Bless the Sunday. Sir, kanta ko sisa ay kaang dahilan. Salamat, idol. This is Sunday, sir. DJ Al. Kasama. Denisita Aron sa Bandas once again. And good morning, Amonte Cordillera, listeners and watchers. And greetings from Mom Pat in Pasilucan. Karito ang bubuhay mo hiti YouTube channel tayo, DJ Al channel. Salamat. Igorot Isnan Cordillera Napipintas yan nagugwapo na Amor This is Sunday, DJ Al, conforme ka gan dyan kansyon sitan, J Baduy, thanks, sita yay. Alright, thank you very much. Kapsa sita, our texter 5890. Manakaawap Sinamin ay kamali Maminsan waday adi Pangkikinawatan Gamugali na Isnan kaigorotan Happy Sunday to all. Shout out Manan Imelda of Hong Kong. God bless and stay safe. And greetings from Sir Adelino Jr. Sacla Villana. Gamagay kadismaya Gigi Sibayan, Florida. May shout out. Happy Sunday, Kuya. Ay Happy shout out man. Ada kami toy sablan. Permi tipudot na. Kablao na kaman tisong. Kuya Jai kuma. Makapaikat banog. Kaya na makapamurmuray. Tan makapaturog. Tiinit na, Kuya. Yan. Kumusta? Yan. Kumusta kayo amin? Anita Sablan Bengen. Nagasat kami Nagasat kami Kuya, happy Sunday. Anda takwari. Pakablaw ko. Dada kami dito sa Sablan. Ay, makapaturog tipudot na. Permin tipudot na niya. Kapsat kakalian. Well, anyway, once again, nimbagor siya amin dito sa Sablan Bengen. Idayami Nanugalimi Kasya Di tinawid mi Naduma ay kali Bueno, as requested, ang sumaktaha. And of course, hindi nag-request mo lang 80 Ibaluy song. At ay madlaing timay sa saniwang para kaniya amin dito sa Blang Kapsat, Jesus Ibayan, Florida. Ang sumaktaha, malibot pa lang kini Miss Pierre Nalit, Wakan. Igoro Kakamta Noon to'y pansukyan ko Namamtap Manipod nun tasya mo Dinagnak Ipatag na respeto Diyan man mano Hata na klaseng to Yan sa magtahan Lupatag ka mabiyag ko Abatan ko No tempo niligat mo Yayak lata Ni ulay siyas kang mo Ang ganito Paiman Pansyalanan mo Diyan mo tempo Ni pansyasakan mo Yayak lata Pati siya sa mo
laan Tansyuay kabilagan Hajay suta Semagtango siya Dan semagtaha Upatag kamagbiyak ko Pagwatan ko Nutin po niligat mo Yayak lata Niulay siyas ka mo Ang ganun ko Ay pansyalanat mo Jenutin po Di pansyasahan mo Yayak lata Magdisyatsak mo Ikarik susikam Ang tanan na puritan Ingkatun si bibiyaga Si kambangat mo siya Ang samagtahan Upatag kamagbiyak ko Awatan ko Nutin po nidigat mo Yayak lata Niulay siyas kang mo Ang kananto May pansyalanat mo Jenutin po Di pansyasakan mo Yayak lata Magdisyatsak mo Ikarik susikam Ang tanan na puritan Ingkatun si bibiyaga Si kambangan mo siya Ingkatun si bibiyaga Si kambangan mo siya Ingkatun si bibiyaga Si kambangan mo siya Dito ang programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant, masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da ang lulukat, iti oras, iti alas 6, iti aksapa, inggan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan, katiti birthdays, seminars, binyag, kanda dumapa ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo ipalta Kahabsat kakilyan, agsapsapol kayo kadi iti pagatangan karigiti di kalidad kan napipintas nga furnitures kas iti cutlery, damisaan kan tugtugaw, homewares, kitchenwares, plasticwares, appliances, clothings, wano dry goods, kan Euratix foams, kan dapat iti lako da nga power tools, hana Crisidic Melchi General Merchandise, wano hana Crisidic online shop, iti songbat na kahabsat kakilyan. Yeehaw! Itpidial dito
nga pagatangan kapsat kahayan ta mabalin dang i-deliver dagiti gatangan nyo dita babalayo. Mabalindamet nga isabat ken mabalindapay nga i-drop karkaro dita banda iti Halsima Highway wano dita Mountain Trail. Ada Crisidik Melchi General Merchandise ket masarakan sa kilometer 12 Silan Latridad Benguet. Masangwanan lang iti Bright Crop Farm Supply. Iti kanayunan ng impormasyon, mabalin nyo nga kontakan isuna iti 0956-549-2037. 0956-549-2037. Biro kan lang ni Kapsat nga Brenda. When no mabalin nyo nga pasyaran iti Facebook account na Melchi Meeting Carter. Hana Crisidik Melchi General Merchandise, wano Hana Crisidik Online Shop, kat kukwa kaniman manihar ni Ma'am Brenda. Okay, hindi man pag-imanan nagtang sponsors tayo dito programa tayo. Awang ti Cordillera Sun Special Edition. Di oras tayo kat alas 11:39 waving. 80 Agsaba Philippine Standard Time. Kaya po nakikinig dito lang sa 90.7 Zero Radio. Alright! Sige naman kablawan amin. Sige ti birthday celebrant sa Tatang Aldagan, Tatang Bulan. And of course, special to my beloved sister. Yan. Happy birthday! Many more birthdays to come and celebrate. Ading Lina Lin Bongsal. Happy T-First. Happy T-First birthday. Basta T-First. Yan, kamusta? And long live ading ko. Ni Apo Disa itimang tatarapay kinyam. And of course, sanak na tayo. Adu-adu pa yung birthday mo. Iti mas celebrate and God bless and wish you all the best. Ading ko. Once again, happy birthday. Ading Lin Bungsal. And of course, sa amin din Apo, birthday celebrant sa Tatanga Aldaw, ken Tatanga Bulan, 80 Marso. Kini Arpon Waray, mayroon shout out, hand pink waving ko natin, hand pink waving. Ano ba yan? Well, anyway, thank you very much sa panonood sa ating YouTube channel. Clara Taro Umani, hello po Sir DJR. Alright. Hello ma'am, Clara Taro Kaumani, may shout out. And salamat Sir DJL. My request granted is to save and God bless. Always welcome. Manang Rosid Banglay. To ma'am, Bit Tumoto, may shout out. Happy Sunday shout out to all. Alright, may shout out. Leticia Bangyawan, Alice, may shout out. Yan, salamat sa mga papuso. And hello po Sir DJL. And likewise, and happy blessed Sunday. Ma'am Clara Tarok Umay. Yan, at nanonood pala si ading Lina Lin. Paniwas Bongsal. Once again, may shout out. And happy birthday to you. Sa inaman sagutan pa, hindi ba isang saniwang ako ni Munay Anakan? And of course, amin karito ay amin dagito ay birthday celebrant sa Tangal daw. Din mo kami aliniman aking tanbarkada at yajan tinong palmi iawis mo si kami di makikan niakwan siya isaganang inom makantan pulutan ta ako ni munay anakan sabay kumatad at saka ako ni munay anakan at na syuman moan itawan mo liman bingo isyaw-syawat sikam ko may kas-kasat taka ko maman sakit at importante sa lontar
ibiyag ko Tagsikato'y namnamami Yan man silbi siya ili Mingo isaw-sawat Sikam kumayon kas-kasat Tagka kumaman saksakit Kap importante sa luna Tagka kumaman saksakit Kap importante sa luna Okay. Ako ni Monay Anangan. Alright. Paminsan-manan. Happy birthday to all celebrants. Datang aldaw ken datang bulan. Iguro Mas espesyal ito may ading Linalin. napipintas yan ako gwapo na amuda ay makibagay Ada pa lang tinabatbati ang 15 minutos sa kasangbayan 8:12 pangal daw. ugali Philippine Standard Time. manakawa Kita man ang kablawan na po. minay kamali Yan, dagiti membro iti BBCC. Ano ba ti okasyon dita? Ano meeting summit niya. So nga na traffic dito ay yes. Paapan na Iselio Hospital, paapan dito ay UB niya. May traffic kapag dita wadala Upper General Luna. ang kamalian Bonifacio po. Pero may traffic kapsat kay niya. Gamagay kadismaya Buti na lang at kabalyo ang gamit natin. Maid Tumaray-taray-taray lang. agam Ano, Ay upatisa ka na iti mawa may service kat aman. Talaga may stock ka. Banat Yan at bumper to bumper. Naga At madama po iti annual meeting ba di ay? Naga sa kami Malagip adyan yan announce ni Sir Kamote Kapi. Yan nagagay Alam mo no annual meeting or what? Ida Dati madama. Okasyon dito BBCC. Nanugalimi Kasya di tinawid mi Alright, so yan. Naduma ay kali Meron siya lang, happy watching. Asat, Frida April nga lang. Kamusta? Yan, isunog yung apo. The beneficiary ito, the last Friday, March 24, 2023. Yung naangay sa Jai Smoke and Battle Risto Bar. Iti concert focus para kanyan. Once again, thank you very much. Karito si Muporta, karito ticket buyers, karito nag-donate iti cash and kind. Karito napanagbuya, karito nagsagsagan po. And karito talentado, nga kumakanta. Karito banda iti Smoke and Barrel Risto Bar. And of course, kini Sir Pidots, Sir Marvin Marquez, Mr. Rico Dampila, at karito ay Cinco Boys, at dalawa ni Apo Kapitan, Apo Kapitan, kamali Nagasat kami Nagasat kami si Apo Kapitan Shano Feliciano Shano Alipda Jr. Kita diya nga anda babeng Ida
Din ganaw, happy birthday. Yan, para kanya madlang dete kanta tatay. Lara tarong umani once again. Hello po, Sir DJ On. Alright, thank you very much once again, ma'am. Salamat ka rito. Yan. Napanagbuyamat, ha? Na nagapuda pa sa Jaila Trinidad Benguet. Alright, thank you very much once again. Iti pa nagsusuporta, iti charity program, iti awang, iti Cordillera. Inabuan mi nagasat kami Okay, ayat ikang runaan ang circus pasensya ka rito yan dito mga request nyo at mabirokan nito yung computer tayo ayat kang runaan manipul pa lang kay Mr. GPN. Okay, may na po. Ada tattao nga agon ko na daytoy ayat ket parakin ka awan sa bali no di lang siksika daytoy ayat awan kapadana kaslaan paiso idadarirag mo mabangaran daytoy puso makaay-ayo kay kapanagsao ngenjak amo do agpaiso biyat hanapod no ket at sakripisyo awan kinaulmo tapno maay-ayo ngaman nakaawa natanaw nga ayan makauray anos ti agturay adat agaya itinabak nang gaputrigat iti panagbiyak ngano maningsang isut pag-apaan ayat kuma tikang runaan kaya't kasapulan iti tunggal maysa isut bilin di namaswa dim idumduma
Accessories ba? Iti bibiro kanyo kapsat kailyan. Agin sa siya, Police Accessories. Iti papanan nyo. Masarakan sa jay, second floor. Iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, La Trinidad, Benguet. Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailyan. Nahin kayo pakagatangan, karitoy di kalidad. Nga military wears, shoes, cups, hats, uniforms. Ken dadungapay. Mabalin kunta ni kapsat na Charlotte Agency. Iti 0947-580-9395. Iti kanayonan nga detalye, impormasyon. Saksak bata ni ulay. Food Supplement Pure Organic Barley Powder under IM Worldwide Company. Amazing Pure Organic Barley. Ito po ay herbal pagkain ng ating katawan upang palakasin ang ating immune system with 68 micronutrients, 16 vitamins, 17 minerals, 18 amino acids, 17 active enzymes, chlorophyll, phytonutrients, phytochemical na makakatulong para i-active ang self-healing para gumaling sa lahat ng klase ng sakit. Super Brand 100% pure organic, Australian certified organic. We ship international and local worldwide. Magatang daytoy sa Jai Dominguez Building, number 32, General Luna Road, Baguio City. Sango ti Belfront Hotel. Dagijay ket nag-member. Ken gumatang paki-message ni Doms Agbasil iti Facebook account na Doms Agbasil. Okay, dapat lang tiso magmamano nga minutos kasakbayan tilas 12 iti pangal daw. Salamat kinyamin na amin nga nagbuya manan nagdingag iti rete programa tayo. Cordillera. And thank you sir, request granted and always welcome. Ma'am Tarin Bas Lucas, Yan na. Junior Alos, mag shout out Conchita Yabis watching from Balayan, Country, Tuba. Yan, kamusta kay amin ito Balayan, Country, Tuba, Benguet. Ala, pasensya kayo. Aunti na ikasta tayo. Kaya ito yung misa. Nakareunionan tayo. Inalanan ni Apo Diyos. But anyway, bagnibanggor si amin. Balayan. Ay Country to Benguet. Paminsan waday adi. Nakarito yung Bayan Clan. May shout out kini amin. Dita, Kapsat Kilian. And Conchita Yabis, may shout out naka-aircon. I win, naka-aircon kami nito una. Gusto ko naka-jacket ako. Permilamin na. Tapos lang ice. Tapos tayo ba naman? Naawan kamay. Ayan, ada. Nilalamig ba, DJ? Ha? Nagpudo din tayo. Apay tikang di tayo niya. Din ginaw. Igorot ay manakawat. Sinami ay banat. Okay. Kaya talaga rin kamsat Kilian. Kaya man sagutan iti pamakadang saniwang itirate programa tayo. Awang ti Cordillera Sunday Special Day. Igorot kami. Once again, salamat kinyamin nga nagbuya nagdenggan. Alos yan nagagat. Hidayaw mi nanugali mi kasya di tinawid mi Duma ay Kadi man, shoes am dakja, waraka, kunanan niya. Manubot pala hindi ipagtalents. At babangaro itirating na pintas sa saniwan. At pumakada man ang dati pagayam yung DGR. Aligri Banus Bongsal. Nagkatwa tayo manan, ito no Rabi, iti oras til 6, 80 Sardam, ingin alas 7, iti Rabi, digital special program. Alright, God bless all of us. Stay safe and stay healthy na po Diyos ti Agina. Siya po shoes nyo lamay si Joe. Have a blessed Sunday to all of us. ngata sinuswara ka waray problema pagka nagtakakinama inakan mo
kag madukod Isungahag dya puso Ito nandyan sa mo Diyos kag maikari Sita ngaran mo Nababaan niya kan sumpo Isayaw ko'y ngaran mo Sikha mo Diyos iyag na balim Agang to'y nahapus-pusin Sanak mo pailang imo kaiyakan Sasak mo